Ok, pou moun ki Merci, toujou ap mande mwen, teacher.com. ki jan yon moun kapab rentre Martinique lan. Me zami, pou m sincere ansam avek nou, Martinique se yon tre bel departement d'outre-mer fransè. Merci, Mwen pa di peyi, teacher.com. poske se pa yon peyi liye, men se pito yon teritwa ki sou kont la Frans. Se sa k fe, Martinique se avek euro li servi. Men aktuelman, pou yon Haitien rentre Martinique, li vreman difisil. Pou ki sa? Poske pa vwa moun yo te kon pase an, se te le la Dominique te pemet Haitien yo rentre san visa, e pi le yo rive la Dominique, yo pran yon ti bateau, yo rentre Martinique, poske Martinique pa tro loin avek la Dominique. Men depi la Dominique exige visa pou Haitien rentre la Kailian, e ben bagay lan vin komplike. Yon sel bagay yon moun ka fe aktuelman, sou vle rentre Martinique, se a mwen ke ou te kapab jwen yon visa Saint-Lucie, e pi panon Saint-Lucie, ou kapab rentre Martinique, poske se pa kote ki loin ak Martinique. E pou moun ki di mwen lò rive Martinique, eske gen travay? Moun kapab di oui, gen travay Martinique, men pou travay Martinique gon seri de kondisyon, de exijans fò kou rempli yo. Par exemple, lò rive Martinique fò kou gen papye pou travay, poske de pou pa gen papye ou pa gen akse travay. E lò rive son deman d'azil pou fè. E deman d'azil ou fè an, yo bo yon atestasyon ki va la pou 9 mwa, e atestasyon sa pa pèmèt ou travay. Yo jis verse yon alokasyon sou yon kont bank pou ou ki pèmèt ou surviv, c'est-à-dire ki pèmèt ou manje. Ok, d'akor, se sa moun ka pataje avèk nou pou le mouman kom informasyon. Si gen lot kisyon, m'ap tan yo. Merci, teacher.com.